Siyabonga ke bazalwane, inkonzo yanamhlanje nayikuseni siqala ngelihubo 90, lihubo 90 emahubeni, lihubo 90 kusukela kuverse 1, lihubo 90 beginning with verse 1. Yebo simakathe, wena ubesiphephelo sethu etitukulwaneni nasetitukulwaneni. Ngaphambi kwekudalwa kwetindzaba, yebo ungakawudali nemhlaba, kusukela phakathe kude kube phakathe, wena Nkulunkulu ukhona. Umuntu umbuyisela ekuthulweni uthi, buyelani nine bantwana bebantu, nibe luthuli lenabunjwa ngalo. Ngobe inkulungwane yeminyaka kuwe ingangelusuku lunye, injengelusuku lwayitolo nase lwendlulile. Imfishane ingangemlindvo wasebusuku. Bantu ubakhukhula njengesihlambi semanti, baphele njengebuthongo, ekuseni bakhula njengemhlata. Nome ebusuku luyahluma luqhakaze, kodwa entsambama luyasikwa lubune. Imbuthelo yakho isicetha amandla, lulaka lwakho luyasisabisa. Bubi bethu busembi kwakho, tono tethu letifihlakele tisekukhanyeni kwebuso bakho. Tonke tinsuku tethu tekuphila tendlula ngaphansi kwelulaka lwakho. Iminyaka yethu iyafika ibuye yendlule, sincane sesibibithwane sesikhashana. Iminyaka yokuphila kwethu ingiminyaka lenge-70. Nangabe sisaqinile iba ngiminyaka lenge-80. Nokho linyende laleyo minyaka seliphethe uhlupheka nelusizi. Kuphila kwethu kwendlula ekushesha, yebo siyandiza sihambe. Ngubani lo wati emandla entukuthelo yakho? Yebo nelulaka lwakho kude akwesabe ngalokufanele. Sifundise ukuthi sikwati kubala tinsuku tethu, kude sibe nenhlitiyo lehlakaniphile. Buya simakathe, kuyawuthi mathe kube ngunini Solomane usifulathele. Hawukela tinceku takho, senelise ngemusa wakho njalo ekuseni, kude sijabule sithokote tonke tinsuku tethu letitako. Siphe tinsuku tekujabula letingangetinsuku tekusihlupha kwakho, atibe ngangeminyaka yekuhlupheka kwethu. Sengathi tinceku takho dingake tikubone usebenta, nemandla akho ebukhosi abonakale nasetitukulwaneni takho. Sengathi luthando lwenkosi lenguNkulunkulu wethu lungaba seti kwethu. Sengathi ungawubusisa umsebenzi wetandla tethu. Yebo, phumelelisa umsebenzi wetandla tethu. Akuthunyiswe uyise nemphethana namalungane siyabonga abangcwele sitawulalela sifundo sekuqala. Sifundo sekuqala siphuma encwadini ye-Apocrypha. Apocrypha sibhaliwe ke Wisdoms.
Wisdom chapter 3, and we are reading from verse 1 to 9. Wisdom chapter 3, from verse 1 to 9. But the souls of the vicious are in the hands of God. No torment shall ever touch them. In the eyes of the unwise, they did appear to die. Their going looked like a disaster. They are leaving us like annihilation, but they are in peace. If they experienced punishment as men see it, their hope was rich with immortality. Slight was their affliction. Great will their blessings be. God has put them to the test and proved them worthy to be with him. He has tested them like gold in a furnace, and accepted them as a holocaust. When the time comes for his visitation, they will shine out. As sparks run through the stubble, so will they. They shall judge nations, rule over peoples, and the Lord will be their king forever. They who trust in him will understand the truth. Those who are faithful will live with him in love. For grace and mercy await those he has chosen. Here ends the first scripture reading. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini yabaseKolose. Sahluko sekuqala sitawuqala kufunda kuverse 15 kuya 23. UbaseKolose sahluko sekuqala verse 15 to 23. Indvodzana ingumfanekiso waNkulunkulu longabona ngemehlo enyama, futhi ngiyo yemathibulo ayo yonke indalo. Ngoba konke kwadalelwa kuyo, lokusezulwini nalokusemhlabeni, lokubonakalako nalokungabonakali, noma ke kuthi ihlalo tebukhosi, noma kubukhosi, nome babusi, nome diphathimandla, konke kwadalwa ngayo, futhi kwadalelwa yona. Yona ikhona nqanti kwako konke. Tonke tinto time ngayo. Yona iyinhloko yemtimba wayo, libandla. Ngiyo lesikalo nelitibulo kulabafile, kuze kuthi kuko konke ibe yekuqala. Kwakuyinzandvo nenjongo yaNkulunkulu kuthi ahlale kuJesu ngebuNkulunkulu bakhe bonke, kuze kuthi ngaye abuyisane netinto tonke letisemhlabeni naletisezulwini, akhe kuthula ngengathi yesiphambano sakhe. Nani-ke benikadze nikhashane naNkulunkulu, nititsa takhe,
ngemicabango nangemisebenzi yenu lemibi. Kodwa nyalo uNkulunkulu sewubuyisene nani ngekuchitha ingadi yaJesu esiphambanweni, kuze kuthi animise ningqwele, ningenasici, ningenaqala embi kwakhe. Lokho kungenteka kuphela nangabe nihlala ekukholweni futhi nisekelekile, nisimile, ninganyikanyiswa lutho ekwethembeni kwenu livangeli nalithola naliva lishunyayela emhlabeni wonke jikelele. Mina Pawula ngentiwa ngabasikhonti salo lelo vangeli. Siphela lapha sifundo sekuqala esesibili. Ngiyacela ukuthi sivume kanye lukholo lwethu nesivumo sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, wedanga moya engcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise, utawubuya wedlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya ongcwele, nasebandleni lengcwele elikatolika, nasenhlanganweni labangcwele, ukuthethelelwa kwetono, uvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Asithandaze. Nkosi sawukele, Kristu sawukele. Nkosi sawukele Baba wethu losezulwini, alingcoliswe ligama lakho, umbuso wakho kawude, inzando yakho ayinto emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhlahla kwethu kumalanga onke, siyithethelele intono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usisindise kulokubi, ngoba umbuso wakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela ukuba usiphe isibusiso sakho libandla lakho kongcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwadi umthetho wakho. Vikele emakhaya ethu, uvikele laba buthakathaka, philise labagulayo, uthuthuthe labafako, usize sonke ekuvukeni okujabulisako. Sicela konke lokho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bazalwane, namuhla sikhumbula Elizabeth Paul. Kodwa nake ngicela ukuthi ngikushiyela etandeni temshumayeli, ngitawucela naseketela ngaphambili afike asendele lo mlando before i-devotion. Ngitawushiya la, utawusendela umshumayeli makedlamini ngesikhathi lesifanelekile. Good Shepherd, you assure us that no one will ever snatch us out of your hand. Grant that all who hear your voice may know you who calls us each by name and follow where you lead, for you live and reign in the unity of the Blessed Trinity, one God, forever and ever. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wevumelano, kwathi wena kukuphila lokuphakade, ukhonda wena ukubusa impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile kulaba imbikithi basihlasela, kuthi thina lesithembele kuwe singesabi emandla etitha kithi,
ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu babelo makazi, wasidala ngemandla akho, wasihlenga nangelithando lwakho. Sihole usiqinise ngamoya wakho, ukuthi sitinikele kukhonta wena. Sihambe ngelanga lalamuhla ngekuthanza wena nangekuthanzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngicelile-ke lana ukuthi umnakethu Magongo will do the homily for 5 to 10 minutes. Ngiyacela ukuthi ete ngaphambili atosendela lo msebenzi. Amen.